Wezora maoni yaku ni yereku yorurea mucemo ni yura yukari ntuko ya rware yitani gavana Kawira Mwangaza na ntumirire thire akirita yoteaniria twanya to kwandikana county-ine ya Meru. Yana tuko durandite kirinteto cheweru thaithatu. Minister wa Kithomo Kenya Julius Migosi utumiria mpumi KCSE mwaka yo 2024. Skuru ya Ndakaya chogori ochokie weta nyuma ya yokwithira iri mpione ko kaita karaya nyuma ya utumiri nje ya mwaka yo. Siasa cha kaunti ya Meru weta na mbere kuwata mwanki mwako mweru nyuma ya Kawira Mwangaza weta na mucemani wa MCA na MCA kurea wikinya kili mucemani yo. Kawira Mwangaza utumiria eta MCA barabara ira weta mucemani no yowe uri na boba mwithukirite no tuboteaniria twanya to kwandikana Meru. Mwanento mathithio ni Maureen Kremi. Minister wa Kithomo Julius Migosi rwari na atumiretie mpumi KCSE mwaka yo 2024 aditonkuluki engirima na kenda ni babethirite bakibwithie kiro KCSE mwaka muthiru na aria kuluki aritoma na yana ya 40 bethirite barinda kana mana yana ya 40 bele bari aritwa bari barabethirite nende bakiwata nkuluki ya C+ ni aritonkuluki ya mana yeli ya 40 na bo aditongiri imwe mana 690 na bathatu bethira bakiwata airplane na babe pamobethirite bayachia ntumiritsio na minister wa itumiria athirite akiwa barabethirite bakiwategana na wayebu bagethira bakibwithia ataalamu kenda kulelia mpumi na kuona ni atachithire ikiwatwa na njira ya kariu. I now wish to provide an overview of the performance of the 2024 KCSE examination cohort. Nyumi arutwa na jari gwetera mpumi ja kigironi gya KCSE kia mwaka muthiru kwa Amerika Thomba, waziri wa Kithomo Julius Migosi Ogomba muthenyo omri nerekerie mpumi ja kigironi giki kile gekaliro ni arutwa 962 na 512 arutwa 480 na 310 bali arume na bange 482 na 200 bali airetu. During the 2024 KCSE examination, a total of 962,512 candidates sat the examination compared to 899,453 candidates in 2023. Kulingana na waziri Julius Migosi Ogomba, mpumiji ya mwako junijo ni tuongere kubwa aruto barabe na grade ya A ili ongeri imea 693 kagita kala mwaka muthiru na mbeni alingiri imwe ya 216 o kagita kampumino ja mwako jo ni jona ni tuongere kubwa aruto barabe na grade ya Utonya University tayo C+ aruto ngiri 246 na 391 bakere kagire imwe kwa imwe mpaka university na mbele le iguru kilingithani na mwako ngiri 223 ale arutwa 201 na 133 nibo bali na grade ya C+ gwitia. There were 1,693 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination compared to 1,216 or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024 compared to 201,133, which is 22.27% in the year 2023. Kulingana na waziri Migosi Ogomba, mpumino ja mwako jini jona nituongere kubwa aruto baraba ombete ko diskuru ja TVET ikilingithana na mwaka muthiru arutwa 476 na 889 bakigwataga grade ya C- na C+. The number of candidates with grade C-, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination
compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. Nao kagitaka waziri jwa kithomo aruga mpumi ja kirune giki jerutwo 840 ni itejanĩrĩtwe ni kugwatwo baki ya kigeranio. Mpumi jarutwo bangi 2,829 ikirithagirwo Sonkoni wa ntuko 30. Arimu na mabisa bangi bakulungamira igeranio na babaki gweta kwithira batumikire kiri wamba bobo igeranio. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. 91 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ikena una nkuru ne bikojeri skuru ni andakaya chogore boys nyuma ya skuru ira yari kura mapune nende kuoneka kumira werune ringe kire KCSE ya mwaka muthiru aditwa bathatu ni bethirite baki wa type play na aditwa 17 ba wa tai minus ntura bonekete kuwiri aditwa arimo na tiari skuru neo. Keno muthenya we munthiki ujurite guntu na guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya kumania na mpumi cia kigerio gia KCSE kia mwaka wa 2024. Gĩcigo mbunge kia Mara na kaunti ya Tharaka nithiĩtatigwa nyuma. The top A plane are 5 students. Cukuru ya Nthaka kiri tauni ya Chogoria muthenya we munthi wanabo baugite batingira gikeno kiao bau magarukite mwanka murangoni munene wa cukuru enu kenda kuoneria kariba tauni ya Chogoria na Kenya gikeno giki. Nimepata alama ya A ya 83 points. Namshukuru Mungu kwa alama hizo za juu. Tulifanya kazi kwa pamoja, wanafunzi walishirikiana na pia walimu. Chogoria wa inoti cukuru ya Nthaka kikuri na gikeno indi nkinya cukuru ya Chogoria wa neo unit rekondi. Pointi ni nyanya gaturumo kenda iragwata 5 indute 45. Aritwa nkuruki ya 85 kuma Kirigana bathungirite university. This class had promised us a 9, and you can see it's a 0.1 to 9. This is excellent. Out of 353, we have a clean A of 5 students. A minus are 45, B plus are 81, B plain are 83, and B minus 89, C plus 35, and 10 girls got C plain and 4 C minus and 1 D plus. Out of these results, we have 95.75 100% transition to the university. Kirigi kenoni cukuru ya Nthaka ya Chogoria wa neo unit rekondi yao ya kuma mwaka wa 2015 na kugwata 3 na 17 indute aritwa kithumba bakirigagirwa kuthungira university imwe kwa imwe. A plain 3 boys, A minus wanafunzi 17, B plus wanafunzi 38, B plain wanafunzi 85, B minus wanafunzi 126, C plus 5. Hadi hapo wale ambao wamefaulu kwenda chuo kikuu ni wanafunzi 334, hiyo ikiwa ni takribani asilimia 87%.
cukuru yari ya Nkwene kaunti ya Meru wanietindetie rwimbo na gikeno kinene mbarino. Cukuru ino ekenetwe na achirire gwatite gwitithia gikeno kia arimu na nkinya kia rito cukuru-ni ino. And we are here to thank God for the good results. It has been a while, but we are able to get 2 A's. And we want to thank God for this. We can't take it for granted. My fellow students. Mpumi na arimu aciari na kinyari tobona nitie kino kiono ntu po mpumi yimbe Apollo Wakabithi aina ripoti. Inyuma ya mpumi chakiriwa KCC kia mwanga mukuru kikurekerwa muthenya gwe mthi waziri wa kithomo Professor Gamba. Apewe sifa. Agakire mpumi raba kwete mbere tutirathirwo nicia anega na rimwe kiri ana 240 na barabara ruthite kigiro giki kigwa behena mpumi cia gukenera na cia gwikumeria. Arahatu kiaranire na mwarimu munene wa cukuru no Bwana Dennis na Oranwe atombete kuidhankena ciake. Tumefanya vizuri, wanafunzi wale wameweza kupata A- ni wanafunzi 4, B+ 30, B6 and only 2 students you see, and still tunaendelea kudownload. Ni vile mnajua kwa the country there is a problem of delay. Tuko na matumaini ya kwamba tutafanya hata vizuri zaidi tukiendelea kupata result. Tuko na furaha kwa ile kazi walimu wamefanya, tuko na furaha kwa ile wanafunzi wamefanya, tuko na tumeshirikiana sisi wote ku make sure that result ni mzuri, na tuna matumaini ya kwamba hata mwaka huu wanafunzi watafanya vizuri zaidi. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ametupea hizo result mzuri, na tutaendelea kufanya vizuri zaidi ili shule yetu ya Mateli Girls iendelee kuinuka na kuinuka na kuinuka. Itwa baraba tigarite cukuru ino na bo bagikira anene aritwa baraba ruthite kigiro giki kia mwanga mukuruku. Naviona kila mtu ana furaha kwa majibu ambayo yametokea. Kila mtu yani hata nashindwa jinsi ya kueleza kwa furaha ambayo tuko nayo, na tunatumai pia mitihani ambayo utakuja tunapokuwa bado kidato cha 4 tunapofanya mtihani wa mwisho tunaahidi walimu wetu kwa tutapita na bado tutakuwa nambari ya kwanza, hatutaweza kuangusha. Na all that we can say is that we are so happy, and the current Form 4s are assuring you that they are going to score much better grades. Thank you. Proud that this school has performed the way it has. It is by the grace of God. I assure you that we shall follow in the same footsteps, if not better. We have seen these candidates struggle day in, day out to make the grades that they have, and we promise our teachers to give our best always. Okiri Kimathi no umwe wa aritwa barabara ruthite bwaga kuma cukuru ino ya Mateli Girls. I have a B+. I want to be a pediatrician. Na my dream campus ni Egerton, and Mateli is the place to be. Walimu wako there for the students. Teachers, wanafunzi wanajicommit sana na facilities ziko poa. Cukuru chingi nterino chetharaka na iriru thite bwega na mwana Mugunana secondary. Anti Girls arabe na A-3. Yani secondary na B+ nkutho amwana Mukothi Mandi secondary na Kinyatharaka boys. O boys ni okegwe kinya muthinti ntere chechuka. A- 17, B+ 46, B plain 63, B- 74, C+ 32, C plain 8, C- 4, and the lowest grade idatura eneo ni B+ na ila imwe. Transition to university dinwachana nusho on the 246. Alimu ni male merutururire kuma tene. Wa mwana ni mara mwatendaga to the very last day before we set foot to the exams. Walikuwa wamejitolea na chiana na chuo chetekera kuigwa boikwero
ndere kuthingatira mpumi ino wa bora ikuthina mbere na kurekerwa kiri cukuru mwanya mwanya nterino Chitharaka. Nkiripotera Uru TV kuma ntere Chitharaka, Mbito wa Paul Ogwa Kabithe. Siasa kaunti ya Meru nicionekete kurema kuthira buru kinya mwaka mweru nyuma ikabira mwangaza kwandika MCA ba kaunti wakienda bakinya kwa munini wawe ntubarana ndi barete bikinya kiri musemuno yu na kwethira be manende bakiwa na remine kuritangwe no munini wawe akiwa na kumakira uturo bwawe nyuma ya musemuno yu kawira nonekete kutharekera mutuma ntwe thingi akiwa kinyamo bile mushare na ntubura bonekete kumene rubunene ni MCA baraba kuriana nawe Phineas Imana aina ronoro rwaro siasa. Nyuma ya kona kamanto yate kumubwira ngabana akera mwangaza na ugere otibo tonwa na witikiria kwini yana kuwa kethira gite MCAs bonde bakarende guru baranirie na betikanirie kenda Meru itana mbere urakubatire na mweri iyo ya 11 mwaka muthiru yongirie 2024 au akethira ninde batumaira barua no bera da bakethira baiche manakia na kinya na rabache maniria MCAs baraba kwenda kuija na mbuga batena formula ya kuija nkabo andikira baruga bwinde MCAs ba county ya Meru. I will invite you officially na mboe ntuko nkoroki ya ithano cia kuibanga tushemani oro kwenda kuja kulita ngugi, and it will be a very open meeting na kwenda gutangasira Meru nonto beptini nera kurukira na ituje mwathani ure ugite na mwathani atigarukaga na kira murungu ayete muntu gutumba kumutunya nkaandikira MCAs bonde baruga gukurukira speaker wao etekere assembly na bonde mbatumire na WhatsApp kirithimo ciao guti MCA ntitumira message kirithimo ciao MCAs bai ukontobu bone ko kila kilua kumania kinyana bokuria na kuthekela ontobo Mheshimiwa Kawira Mwangaza kuga na kwenda kuandikira MCAs baruga kenda beta ali beta na capacity iriku ibati to amwengere senate ni aponde ndo to amwengere gite gamba so batu natigana na batu Kawira gagututhanga Kawira oneka utekateka nyuma na kuibangania bubweru na kuibangania ona njirera nja ye kwithira ibeta ni obararia ntuko irabakethira baicha manakia rukire bakarende na kinya bakunde kachai bare amwe kwitariki 6 mweri uyu mbere mwaka 2025 nyuma kinya njiota ya thionko na mwaka mweru kuthira orengia arandikire MCAs bambunge ya county Meru barua akibaura kenende kwithira bake yamwe bakunde kachai na bambe kwithira bakiara kya mantu mwanya mwanya yeye Meru MCAs bakioneka kila kiloro ingi bagwakira Kawira batire kwithira kithugana iria punene ne gamba riraina rionde ne akoti kesi iri koti ira ekirere mwikite tene mwanga tariki 14 cia March ngategera narua itigere ntuko 65 tutariki 14 iu cia batikuthira akiara iria temando jora tugeto karande tunywe sai tera impeachment ikwa overturned tumu impeach kaire na meya jara thithetie ja Meru between August na nundu jare ja mengi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithiro akimakaira kete manto jangi te ba angeje ni tunywe sai angai akiongela baua batiwetikania na weya bochira Kawira ithirite betaira na kwetumikia kia kubuthio ntubu iburari kete kona MCAs bokumete maturene na kumenyethia kariba county ya Meru yaratingetie wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro oteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antugwe mono tutweta mbunge mashinanto ambiro tari kwari mantera atebwithetie atweta mutwera pichi gavana kwa mwangu turage tota mbunge mashinani kau tweta thai kenda mbu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbi ngoite rutimbi anirei tuiba shuatere sniper etero eto kunda sai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu mukudania murire baua kinya ni bethire bagita minister na kinya chief officers bakawira mbere ya mbunge kendocho kebyuria onto batatiyire bakiwa kinyabo batiteya onto bubangabana wethire itutwire witana chief officers beya mawaziri be ibo ba implementi na ibarere kuya
tubati wita barua ene yecho kana tubati kwambiriria tubaitire mbua meri 5 6 mwanje 3 be ya assembly twaririo nuntu eni ongwe ani oversight ibuthairwa na nio mantu akuthia atira maendeleo yendelea ni be ya eni ithaira in official record na bo barabako tambaru kawira Mwangaza bakiwa batikilwa buruni kyao kiu na no mwanka bakinya garune yangabana kawira Mwangaza bakikunde na bariria manto yegemeru undi umwe obaria bakwenda maendeleo jeta nturene chietu na jakinyira wandi chietu nkuga mucemenyo juju itiruju itugwa appreciate no tubwa governor gutwita kwariria na twita gutegera imbi twitite kuthithia wandi-ine chietu na tumba kunenkanira kira kionde twekire ki budget tugagite giga implement we na tumenya ethera ikio gitite kuthithwa kama tugite ibwega no tuba kuja kwithira mucemenyo jura ijo bangwi na nkethera ndumwe party urio gatendi mucemenyo ju kundikia ni udon na kio kikira munini wa kawira mutumanto bingia chicho akaulwa kinya mucemenyo ne yu tweja ne mukana deputy governor mutuma wanto ithinkia tukejo kwithira mucemenyo ne ju murungu akaro kurekera buru kawira in governor impeached na tariki 14 irio wa confirmwa kethira ageta mbere kurita ngugi kana atirita ngugi ntubu banyelwa kinyene MCS barabate kwa tambaru kawira Mwangaza designate governor kana ura currently deputy governor Meru County Reverend Isaac Mutumanto Edinkia ndakorom akiwa atiomerio kinya mucemanio ne yu nonto kinyoto robokie buri ugwatine manyo yu yuetani kambere ya Meru ati bando nongo ikirira ingokera for my security weta mucemanione nonto anto barabe mucemanione oyo no yo reporti kire county criminal investigation officers kana officer ati inda bangairwa ko assassinated kana kuurairwa mucemanione yo nante to yitera Andres county ya Meru ikiukuma mwaka yongiriele 25 yokumite na muthutira yo mukathayo gisiasa na burapote kumenyeka nekithira ninde muthutira yo kethira kana ni atebu bwongwa kwa karika Phineas Imana garu ya siasa kirindeto Cheweru Bwa Phineas katone kanya kunoka inchokerete na teto ingi Nyumbani safi na bora, raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa. Hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe ni mbona umenunua kila kitu? Chakula. Huyu hata juu kuna ofa.
Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, banded products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Hetias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Gemi ofisi ya kwetu yake nande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibiage ni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture turi na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibio ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas turi nabyo mithemba kadhumba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni kwenda ya furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribia muinde liongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingira thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Governor wa Meru Kawira Mwangaza na rete MCA 49 amana munini wawe atati kwa nkoro akethira ebeta ringi nontu na kwenda kwithira kwina thiri na mantu yigiwiti na mbere hawite akethira ibandikiro ke yeli na kwithira nende abeta mucemano ni yokenda kwariria witi na mbere ndene ya county ya Meru nethirite akiwa kinya munini wawe mutumantu ethingiro tethirite ikinya kiri mucemano yo akethira aimureria ngari cia polisi kendo mukinyia kiri mucemano yo akiwa ntubune ndi bwatetheria kwithira akireka kumakira uturo bawe monambu nethirite mure ni tumethirite ikinya kiri mucemano yengi nekiri mucemano yo county na kwithira akimakira uturo bawe mutugikare aina ronoro Kithigikaro kiria ngabana wa Meru Kawira Mwangaza aretene akwaranirie na MCs ba Meru 69 spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na munini wawe mutumantu ethingia MCA 21 ni bekinyite karone giki na bau bange 40 na banana barega kweja wamwe na spika na kinya munini wa ngabana alia Kawira Mwangaza akere nyume ya gutirima na bau bejire na ugite ikaroke yukaria kwariria mantu jege milandi ya witi na mbere alia nande ithurite akiuga kinya kethira tongeria bau ni baregere kweja guti watiretete na mono akinyiria munini wawe mutumantu ethingia amutumire ntumiri na mutandao jo WhatsApp na kinya rukiri ni bakumuringirite thimu endethira jokia. Pite governor atera Kenya, and this is not the first time he has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Na it's very unfortunate for such a leader kutika mucemane ja Jojo na nde kuthikira from other quarters nonto mbere buru ugaga atigwetwo mucemane one auga he was never invited, he was not invited. Na twa extend our hand come invite na ka receive all the copies, and for the last one, this one I had personally do an invite via WhatsApp kerewe. We even called him today to muringira through the Moya county secretary na muringire kenda to mwera we are still waiting for him in the meeting. Lakini atijokirie na ndika Wira Mwangaza na ugete ni untu munini wawe mutumantu ethingia aiguatagia rionthe okaria boe bote kung'ana gitumie thagira ati kweja micemanio ariuga kiri mucemanio jujungi akaria na county commander amwe borisi bakumukaria kuga tukaria kinya na county commander kenda mucemanio jujungi if possible no akarwana nyana gioko mbere gioko nyuma kenda omba kwa attend meeting. No, it is ridiculous
muntu kuga ati insecurity ewe endererea kurara aria ati gukira no tukumuraga riria gwita mathikone gwikia siasa mathikone guti muntu ukumuraga riria gwita micemanie na kibiri gwita kubira mama atikira kuragwa lakini riria kinyira gwitira kana Kamiru Ngugi igatuika nandi no ombe kuragwa mutongeria ujo na ugite nandi boba kunoga na batete keiria kigena kia Meru kithaikiriwa ni mtote kurita Ngugi alaba ugite bakarungamia mushala jwawe kethira guti Ngugi akurita. For us now cabinet tukuga enough is enough. Tutete keria kaere kwa misuse na antu Bameru batumirwa bothoku. If you are paid for these services, you must work. Yes. And that's why we said the other day that we will stop salaries. Tukarungamia mishara ya any employee, including himself. Parabate gwitira kana Kamiru Ngugi. You cannot enjoy the services of the government. You have a free vehicle, free fuel, 12 employees, mpaka wakukupikia, wakukutandikia kitanda, wakifagia, analipwa na county government of Meru. Wewe mwenyewe unaendesha gari ya serikali, wewe mwenyewe uko na security ambayo inalipwa na county government of Meru, wewe mwenyewe uko na ofisi yako ambayo imesimamiwa, mafuta, stima, kila kitu inalipwa na county government of Meru, alafu hauendi kazi ati unaogopa maisha yako na una name persons just kuharibia majina ati sasa unaogopa. Kama ni kuogopa, ogopa hata wakati unaenda mazishi kupiga makelele huko na kuharibu serikali. Kama ni kuogopa, ogopa wakati unaenda kwa mikutano ya Keberi movement kuharibu serikali. Unaogopa peke yake wakati unakuja kufanyia mtoto wa Meru kazi. Kwa hivyo tunasema kama serikali and also as a team atutabembereza tena. Kingi gya kuongera kirika wira Mwangaza tuliromba obara bamukaragia ageta njewe wire obisi jeje tunande official residence timu ere mukaragia akomba kwana na kumama ara bwega ni mukaria jengugine timu ere etumaga ageta kanise ne kuntu mwanya ati kuragwa ni mukaria jengugine timu ere emukaragia akomba gwita micemanio ne jamathiko free ni mukaria jengugine kuna nde hatutaki kubebwa ufara na tumesema tutaongea itutoke. Bunge bagwika werone kawira duga kinyemses bauna batomere ntomeri ya kubeta muchemanyo nejo akiuge MCS babedra bake mochokere antomeri una marumi araugete ta wandi nechiao akeda gira kidhomera kariba wandi umachokyo jao. Wengine wamenitusi sana kwa hiyo message niwatumia kwa WhatsApp, wamenitusi sana lakini nimewasamehe. But nikifika ground I have now to make sure that mwananchi amesoma hiyo message na ameelewa nilipokuita mkutano wa maendeleo ulisema nini. Hiyo tutaelewana hapo. Nonto tuomba kuerwa weje mshoromba weja maendeleo itasonga kwa wadi zetu zote kabati kaende. Kaire kawira Mwangaza aluga MCS Baumerongwena na banana speaker wa mbunge ya Meru na munini wawe akethira kebeta kaire muchemano nyuma ya ntuko ithato akiuga wate noga ni kubeta. Nitaandika barua ingine after 3 days ya kuwa invite tena na nitatumia kila mmoja lakini sitatumia hawa kwa sababu hawa tumemalizana na tumeongea jinsi ya kupeleka maendeleo kwao, but the remaining 48 MCAs nitawaita tena na hata deputy governor nitamuita tena na hata speaker nitamuita tena after 3 days nitawaita tena hapa tukutane. I will not tire. Na kiriba mwebe MCS balaba igekaga kawira Mwangaza ankwenda kubera ibeje nuntu mwananchi kana muntu ro muringirite kura ati kwenda kumenya siasa ici twina cio mbathu ici cia siasa no kethira ari ku 2027 no kethira ari na igita riu ringi mwananchi kiria kwenda right now no tunaringire kura ni aritirwe Ngugi one matunda ja kura ira aringire. MCAs bamenye Ngugi yao MCAs batiki kwandikwa gavana na atari MCA na kwandikwa senator atari MCA na kwandikwa women rep na menya undi MCO municipality na issues iria kandres issues cha municipality tengweti kwariria ta kainita taira mihuru mono au ni otukugwira kigerio MCAs bamenye boundaries ciao antu bakwa ibambirite kwina ndoa kana kutina ndoa bila bakwenda ni kuritirwa Ngui
na ndamwa kambi mbiyite kwakilisha interest chio na kia ila kia mantu yobra ya kubwithwa na kiora kia the current government kiuria de okwe nabo Muthiene Kawira no ugete wekire kwenda ni ngwataniro aja kaunti ya Meru araugite wate kwenda gwitonya kaire kirindwa irite batere kana itiagirite. We are not ready for unnecessary wars. Tutirede kindwa shite gutethia Meru. This year tuliuga batu we are ready for peace. Kenda peace ye yomba kwa transmitted mashinani mtomero amba gukira kuma gikaro kia ngabana Meru gicigo mbunge kia North nke report ratito shawero rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Nyuma ya mbundi ya wandekani Meru tumeide twanya tongwe kiri alimu baisi ndi madaktari na rutingwe bangi ba county u Nagura nende ntubedira bakiromba ngui nende mwandiki munene wa county ya Meru kiambethero na umirite na kuwa mbundu etabauria nkwaga ya showbiz changabana kana kinye kubera kuna twanya tongwe tutumeiru na arabethirite bakiriana na ntumiri mbundi u ile na mainye ya mwanya ya wirunga meri ya tumirire twanya tumwambire yo kiumeki na nende muchwingwe atima taya na tukumenya no wa kwathikirwa. Gavana Kawira Mwangaza rawengirwo ni mbunge ya Senate no chukune koti na aria ni tene ture ya mbundi ya wandekani Meru ura utumeire twanya tongwe county neu. Tumeona kwa magazeti ya kwamba county government of Meru inaajiri watu. Sisi hatujajua kulingana na sheria the user department that is now from our side is supposed to kupatiana majina ya ama ya post ambazo tunahitaji kama upande wa department. But as we speak sisi kama county government hatujapeana majina ama request kwa County Public Service Board ya kuajiri watu. Kwa hivyo ile mnaona kwa mitandao ile inasunguka ya kwamba kuna watu zaidi ya 500 wanaajiriwa, hiyo haijatoka kwetu. Mwandiki wa county ukiambia thero awita utembeza cha kuandikana na mbundi wetabauria rutha. Ofisa wa finance hii mambo tunaongea atuambie kama kuna budget ama hakuna budget. Na kwa hivyo kutoka hapo tukishapitisha ndio sasa huwa tunaandikia County Public Service Board tukiwaambia tuko na nafasi kwa hii indara ingine iko na nafasi 5, tunataka hivi, job group tunataka hivi, sasa wanatangaza. Sasa mambo haya yote hayakutendeka wakati walitangaza katika magazeti jana, social media, kwa simu zetu, WhatsApp, Facebook, kila mahali hizo adverts zimejaa, na tunasema ya kwamba we were not consulted. Pakiarikiri muchemo nyoro kire kwa gavana bawete mechara ya county iri uru muno na kuba temenya kwandikana ringi. County Public Service Board is a small independent body that works under the public service. Na katika public service tuko na waziri ambaye amesimamia public service, tuko na chief officer ambaye amesimamia public service. They have not been consulted, hawana hiyo budget ya kuajiri, so inakuwa ni confusion. Na hii ni mistake ilirudiwa tena last year wakati tulikuwa tunaajiri watu fulani, sitasema ni wagani. Hawa watu tunataka kuandikiwa na County Public Service Board na wenji mbili iko juu, wanataka tutoe pesa wapi? Athero nkuluki awete ne thirikari ya county menyana na kubatire kwandikanwa inde timbunge ya county ya Meru na etemea kubangira urantu bakandikwa county neu. The entire executive is here. The entire executive is the one that is charged in drawing budgets. And when we take to the county assembly, the law says that they work on it to do a little bit of some adjustments. What this county assembly did was to undo the entire budget and mess with almost everything, and even put things that the executive had not budgeted for. For example, I want to tell you, it is the executive which knows where we have problems with employment. How did the county assembly know and we don't know, so that they put a budget for us? Nyuma ya bobe tu musemo ni yo kunywa chai wari ni gavana Kawira na kurea kwithira nende baitika MCA ba bunge ya Meru ne bethirite bakithukira gavana Kawira na kuwa utingwe nyuma ya bakuwa utingwe ikoyano ne thirikari ya county na bondi ya wandika ni thirite tumeide twanya tu MCA ba ndi bamenerete Kawira
na kumwira atumbana na kuritango ya gavana ndani ya county Meru ri pethirite bakimureke MC 41 bara betere kwa gavana nigira bakuandika betere bichwira bya kuruma bo bare bongo na tukumakira kariba county ya Meru Neruare MC betere o 20 na Meru ibona yara ya kwara kuo dendo bauria imaendeleo yaeko bonere rukire yake arua tiba kubanga na kundiscuss bura anto manatano bateandikwa na tubegirite mbecha kenda mwaka yuthira ichoka treasury na bibi mobya byoria biri MCs babunge county Meru 48 bakwethira bakiuria gavana Mwangaza iguremere kurega mantu ja wandikani araba kunyaka ethira agitia kakenama no mwanka ntu bamiro bethira bakiandikwa no ntumbesha tishiawe atina power cancel advertisement ya public service no to public service ni independent so batu bara tukwanda kwera public service board to county assembly Meru niyo twebera bera support yetu ibaite na mbere baite bandike arimo bandike mandaitari bandike antu bara bonde no tumbecha irio ira twekirite bandike babae appointment letters barike kubathania appointment letters to chamani na executive ere oba posti to chamani ne otumenye nate bakwenda na bakiendelea kuregana nteto cia Mwangaza cia bururu ibaugite gakwithirwa akimenya ukinyira rukiriro tariki 15 na kumatithire gavana county Meru na tithire na ngugi na ikyo akwenda gutiga ntu baba ngine ne county ya Meru batina cio nkori gwatire uri uruga bateande kworiko. Let me tell you kinya kugotire amutumanto ithinkia I want to promise you mutumanto ithinkia no gathio kuri oro mbere no nto Murungu ari mbere kawira ogwe kinye maromba mara Meru barombete iba kuona ogwe tariki 14 tutikurukia nagwe mieri iri kuma today na tukuthikiria mantu Meru yakuretete no frustrate Merians muno anabetu bara bethirite bakithoma nonto akilieke ete thwana cia bunge apart from mandbuti matres ate thwana cia kwana babati kwandikwa kana kuthoma endo kia kolwa tenya magaithie gengo thai onto sumete wondine witrima bomba ya no nyangarite kona golugira nega to kwenda kone no nto ndo nya kwandiko baera mathokone kawira na kansire oni wondie kwa kuma next week nkaya na stand warning kote ito ambecha wanka ndo bone ngwe no rumwe bakendelea korone wikithera kwao ibugite ujo financial year ka yetete uthira kaire mbecha iji tutikumenya ara igeta kethera itandika antu baba ira turatengete gyo bare ya that financial year kethwa nakuo bunendete kana Meru no nanie na mathithio andike anabai konda bombo treat mu Meru andike ari mu baisi ndi ne kenda bombo shugulikira kana kaka Meru twetho twena basic education nguira tuwete cia 2023 2024 nona ni list yacio obu tumenye muriti ngwe teatura na konda turita ngwe raritere wengwa nona ni raritere atu challenge nacio ntomo tumurinyo kire MCs 21 barabetire kunyocha gavana rokirwa ntukwena arwa babange ibaberite kombo togwetwa ntuo Felix ntuo aroire rorera arume gentleman batara ire lipstick cia ladies ote mtu ara ya lipstick cia ladies ketha kuona ladies bathongi bono bakete lipstick na agurire mokro we lipstick ntuo ogwe na arua wetera kunyocha ai no kukumwa gwa ninge mwega ukwana igomba gwitango baba lipstick bati gwitangoge weta gwa mwitingoge weta wa gwata na kawera weta bauga ana beto bakaandikwa ine meeting ibotere kuga bakaandikwa ogwe ndo tegera karatasi kana na bakuba kweja kwandikwa ba ECD teachers omwe anto 16 na wetera wa kanso wauga bakaandikwa rorera ana anto 16 bakaandikwa mutumonto ethinkia ekiawi katiba na akenderea kuriwa na tegwo muriaga gitumi ni gutwika uka thuri na njira akimwe ya gutumara gakuriwa no ngageta akathithirwe impeachment toro thithirwe gutura no gutweta man develop as you former governor okay akwethwa munya no atwete atwira to akarende tukabange manto man development kana kera ito kinyagwa no utwire you are nobody nke reporter Ntoshero TV kumaje kingine ne kire kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera Mutiyo wa Maurice Mutugi urari mwana wina mawathe nende ni bakwenda rwangiro nyumone rwo KWS kwithira nende rwibare nyuma ya mwana uyu kwithira akirikana no rwero mwithune ni jo unteretia kibukuro Mutiyo nende yanture ya mukweo baruwa mututi ethire nende
akiura tariki 10 Disemba na baringa riboti na kwin tariki 3 Januari muri yo ne yethiro mochari akirikana oyero mwithone akuite nene bakorombo tethi bokono kimono na kinya kuriwa asara ira baukumite inene. Mbicha cha Morris Mutugi wa ntura ekwego wadi ya Magumoni chiojurite mitandaoni kuma tariki 19 Disemba Antobago bakimurithiria nyuma yake kura muchie wa ntugo ithanthatu. Wanawegwa Morris atari umojuru kimathugania bariuga atari na kamenyeria kurega gucoka muchie kwa ujue uranwe amurerete. Wene umagara kathie na gacioka lakini kuma ntu kwenu tariki 9 Morris atacoka kuoneka kairi. Tariki 15 twathie kwa polisi na bila HOA twaringa ripoti toka kwina missing person one Morris Mutugi. Tuendelea kutuma messages in WhatsApp groups, twatuma Facebook ni tukatuma ntu tukerwa ri katharaka tukathie tukethira tikuoneka. Kiumia kia mbere kia mwankojo irio bathuganirie guchwa mwiri wake mochari araba kuthi mochari ya cibitari ya rufaa ya Chuka baithire miri yiri itakumenyekana ene. Umwe wao wa mtu auragiritwo injogu muthituni wa Mobukoro tariki 10 mweri uju wa Disemba. Mwiri uraba guchura itha bachumenyire tauwa mwana wago Morris Mutugi. Meaning auragirwo ni njogu wa tariki 9 rĩrĩa aurire. Riu tuwe twatũra tũgĩcuaga muntu tukimenyaga rimwo na nibo twacokire tuona mbica inu iria aringĩtwo arĩ fresh ndio tuonire muronu wale wa Morris Mutugi. Family ambia kulisikaba kuma January 3 na kumau ma uniform kanitha na tori na kumau twakia murigo nuru wetu nonto Morris nikana gatengina gate muciari gekana gacoe na thĩinĩ wa community no matũraga ni community very poor. Indi baribanga kunogokia Morris Jumamosi ino ara amwe na ogu bakuga ibaremetwe ingarama ya ithimi bia postmortem biraborichi bakuga no mwanka bia mbiro thombere athikwa na kinyangarama ya ithanduku nkari ya ukamata mwiri na kuthithia mbere kiatho irabakuga ire kinyamugana wa chiringi 200,000 etwendekana 65 ikathi mbali ya hospitali cionka tutukuthungana bangu enu wengi nonto a postmortem na kwa ndagitari tuthithio tukwenda thaino muthomi wajuke mathigamani mamuthenya wa moshi na tuthina njira yengi na tukwenda kwa materia bali oli nto ino function ya ku account ya county government to evere mbere 2027 na waboteka ana nini enu yenga ya moria ya postmortem ino kwenda kuthondekwa anayo tulibere Nkruki ibakoromba nkiama yo menyeri bwanya muchia mito KWS Baikre Morris mutarini wa Anto baraba bateri kurewa nyuma ya kura wa inya mucha kithaka. KWS mamenye bo mange compensate mwana uyu na matetherie ichuwe ngina alali atoto orphan ngina wawe accidentally agwire kithimani kia Ronchi last year nevenwe akwire through droning kwa Ronchi ni rwa River Nairobi. Kana kau inane akwire na ni kwirwa abira motamu ni onwe gontinda no tugutena mbia. Nkiripotera Weru TV kuma ntura ya Gikwego wadi ya Magumoni mbita wa Samuel Gaishima. Mucemanio ywa asiasa na atongeirura bangi ni Seneta Omero Kathuri Murungi kwethira ukibwithika ntuku ya ruyo nende niwethirite iwitira kiare Kathuri ethirite akiwa nende arabangirite antu yana kikwithira baikinya kiri mucemanio yu nende mwanka thai kulukia antu 5,000 ndibona niitie wiru wita mucemanio yu ntubura wite nende akethira kibangania kamiti ya kuthurondera mucemanio yu na kiri mwadi umwe yite batumire ntuku ira mucemanio yu kethira yukibwithika. Ni ontomwa kumakire Seneta wa Kaunti Meru Bwana Kathuri Murungi gwitakire Meru ni ati nande mushemano jwa retanite ijutirite mushemano jojo naju jurero kuthikira utirwa thiri center kithoka kuringana na Seneta Murungi ariwarite namba yantu igana ine antu barabara ni ndi bakweja ikirinde kya magana na magiri gikaro giki gya kuga mushemano jwa ruju jugutira imbonete request nyingi sana na antu bakija kwa ofisine bange kwa nyumbani bange TV-ne bakimbiraga kinya wananchi bongwa bena uge kiri mandu jamiru abambira benda twidura twena mucemanio juri very inclusive
atongere baria bathuria kura bareo plus wananchi bongwa beja wakilishi baikundi mwanya mwanya bethero bari mucemanio juu kena ginya bo baita maoni. For example, ethera neja arimi penda guita maoni mantu jorea economy yao itite twina kiama kia mwakiri Meru nontu kwina Meru chapter kama Mount Kenya chapter nikena nabo tukaigua maoni jao nora bakuona Meru itite nontu kinya boni stakeholders baba nene kwina kiama kia Meru County Bishops na Meru County Pastors na business community Kenya Chamber of Commerce ibara mburi kinyabo imbekire onontu biashara chondi bo barunga mirite na benda guita maoni na kumira ja gwita na mbere hintu kwingi kethro gitanwa aria kwa kumania kunene kwa mucemanio juju akethro gitara kamiti antu mwanya pamutwariria kubangania. So anga consult all these people nikenda bagamba wakilishi bao barabene kwithira be kamiti ni ya kubanga nte twe kubanga ati kuona mweri jumwe kuona juri na fuja kubanga Mogwe na moroto jumwe jo mucemanio juju jurali kuleta ndu bakaunti Meru amwe kwithira bakiariria nditosheki maendeleo ikarigana na kukuthurwa kwa minista bakorotwa Rais Ruto baria muno muno bumirutiro wa Central gwatumire kureja korwo kwigumakira atongeri bakaunti Meru Kirito Muronge Mithikari Nturi Peter Munya na Seneta Kathuri Muronge bonthe bakiona naiya kwionto bao bati kuthithirwo bobwega tukwenda muno gukarandi turi Meru twaraniria guti community tikarandi igitare onthe yumba kwaraniria na kurane biuria na ara tumite kuma miaka u yathira na ara twakinya narua na ara twitite kuma gutumirwo kwa mucemanio juju naju bamwe barabonekana bathingati ba gavana Kara Mwangaza ibethito bakionekana bakigeria kugeria itheng'eng'e chong'e na miugwa mbere muriko indi kuringana Seneta Kathuri Muronge kinyabo ibagwati ugeni ngwirire mucemanio juju wa siasa nontu every political player neti mucemanio juju nikenda tumba ukarande twinde regardless of the political parties tumba kuthugane twinde na hata tumba guikia community yetu turema kwiro rimwe manjo community janene ya nkurukia jako niki utumite ukona nkuthugane bwega ndauga everybody ketherwa arikiri this initiative nikenda tumba gukamatana twinde